Dok su se volonteri Crvenog krsta maskirali u svoje uloge, članovi muzičko-ritmičke sekcije obavljali su završne pripreme svog nastupa i naravno deo naučenog željeli odmah da pokažu. Nedugo potom sala je postala tesna, ali i gosti nisu bili besni. Naprotiv, svi su uživali. Mislim da svi imaju obostrano zadovoljstvo, i mladi koji će pružiti od sebe onako kreativnost koju će ispoljiti kroz pesmu i igru, a pre svega uručiti deci i osmehe i sve ono što sledi posle toga. Paketiće su ovoga puta obezbedili učenici i profesori muzičke škole Mihajlo Vuk-Dragović i humanitarna organizacija ADRA. Mi smo već 3. godinu za redom ovde i radujemo se svaki put kad imamo šta da donesemo i kad imamo povod da dođemo. Fenomenalno je prošlo, paketići su spremni i nadamo se da će tako biti i narednih godina. Osmeh je zajednički imenitelj svakom od učesnika današnje priredbe. Kroz igru, zabavu, podelu paketića, još jednom naša deca će biti srećna, zadovoljna i sigurno će im osmesi biti na licima. Paketić je podelio ko drugi do Deda Mraz, u kojeg nema razloga da se sumnja. Treba samo u njega iskreno verovati.